1, 2, 3, go! Ay, ganyan! Continuous. Yung band. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! So ang strategy po nila ay quantity. Quantity po sila, quantity. Okay! Okay na! Sa akin mo, dali na lang tayo. Asan yung isa? Nasa akin na yun. Sige, tara na, 3. Asan yung 3? Last na yan. Kaya pa.